Señor Jesús pasutimpi huktawan kay alabanza kunata hamkunaman kuyasqa illikuna churamuy kichik Tayta Dios ninchis taya hatin kichik amuk mangyaspa. Aleluya. Manacho nyuka kawiyayman Jesus pa similyang mamta pay mancho manakataki mang Jesus pa sotilyang mamta urpi pasta kilyang punil pachanya kichaykote sa chapas ay wikum punim wairanya ukurimuti chay chumya manakanyo kalyay simiwang wiyakuyay man Jesus wang salvas kakaspay ka sungkuywang kuyakuy manta urpi pasta kilyang punim pachanya kichaykote sa chapas ay wikulyang punim wairanya ukurimuti manachum nyuhapas takimang manachum nyuhapas willaymang Señor pa kuyakuy siming manta hampas kuyas kayo riglay Tayta Dios ninchis manta irimari kay llaqtapi may mikas kay kipi chay chumiya manakanyo kalyay simiwang wiyakuyayman Jesus wang salvas kakaspay kasungkuwang kuyakuyman urbi pasta kilyang punin pachanya kicharikukti sa chapas ay wikum punin wairanya ukurikuti urbi pas sumaktamtaki kong nyukapas takipusang sa chapas Dios mantam willa kong nyukapas willakusang urbi pasta kilyang punin pachanya kicharikukti sa chapas ay wikum punin wairanya ukurikuti chay chumbia manakanyo kalyay simiwang wiyakuyay Jesus ka salvas kakaspay misungkuwang kuyakuy manta urbi pasta kilyang punin pachanya kicharikukti sa chapas ay wikum punin wairanya ukurikuti kay alabanza kunawangme saluday kamuy que hermano Javier Fernández por Santa Rosa Valle Río Apurímac liu familiante Tayta Dios mangya hampas alabay kay urpi kunajina chaynata huayra hina